Нұрсұлтан мен қайтып сендерді. Салам достар, biz hazır Xo'jand shahrida, to'g'ri aytganda Tojikistonning Xo'jand shahrida ikkinchi kungi sayohatimizni jasab жатқан uchurmiz. Hozir tarixiy bozorga kirib chiqamiz deb cho'g'ilib жатқан uchurmiz. Анда biz bilan cho'g'ilingizlar, hozir kirib ko'raylik qanday qiziqlar bor ekan. O'zingizlar bayqaganday bu жағында mesjid жана munoralar, бардығы тарихи жайлар. Азыр аябай күн ысып жатқаннан, ысықтан қашып, мұздақ су ішіп, же болмаса мороженое жеп қана жан сақтабасаңыз аябай қиын болып жатқан үшін, анда біз мороженое алайлы. Салам алейкум. Мороженое чампо? Жақсы. Два. За два. Есть? Чампо? Еще одну дай. Здесь еще сахар. Мороженое аябай сонун. Мен операторға дағы бірді алдым. Мороженасы да аябай сапатты, жақсы екен. Сапат. Азыр біз Xo'jand шаарынын Борбордук базарында кетип атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде биздин азыр биз менен чогуу келген малдардан дагы бир сурап көрөлү. Кандай экен бул жер, жактыбы? Биздин Тимур Түркүнов инимизден сурап көрөлү. Кандай экен бул? Тажикстандын Xo'jand шаары жактыбы сага? Тажикстан 90% жакты магачы. Эмне? 10% бираз канааттандырбады да. Эмнелерими? Чиркеги көп экен, суулары муздак суу жок экен. Кыргызстаныбыздан айланып кетсин. Азыр бул жакта аябай эле ысык болуп атат дейт. Канча градус деп ойлойсуң сен? Градус 35-тин айланасы. 40-ка жетип жетпей. Бүгүн 52 градус жылуу болот деп айтып жатышат. Ошон үчүн биз менен келген дагы бир кыргыз шериктер бар эле, алар качты Кыргызстанды көздөй. 52 градуста бүгүн кандай болот? Азыр бул жерден эмне көрөйүн дедиңер? Жакындарыбызга белек алайын деп, сүйүнөрлөрдү көрөйүн деп. Бычактар экен да, э? Assalomu alaykum. Мондай коз. Можно да, туруп? Жасалган. Колун кесип аласың. Бияка кирип алып дейт.
Мұсылдай пышақтар екен. Белек алғанға соның болшыдай. Чам самон? 200 самон екен бұл пышақ. Чынында соның пышақ. Көп башқача. 200 самони олғанда 1,5 миңден ашық. Ақша да? Тұрыз бұлына 1,5 мың сонда қалады. Біздің базарымыз аяғында оқып мı? Здравствуйте. Чем самоня? 6 самоня. 6 самоня. Можно, да? Біздер байқағандай өзгеше чоң екен. 6 самоня тұрады екен. Бұл принципінде қанша болып отыр арзан немесе. Бұл жалпақ тілде айтқанда патернан екен, а? Біздің тілде айтқанда патернан екен. Қаттама деп қоясыз, шо қаттамаға аяғандай оқшаш екен. Бұл жерде өзгөчө көпчүлүк айтып келгендей, Тажикстанда колбаса аябагандай жакшы, анткени жергиликтүү ишканалар өздөрү колбасаны иштеп чыгарышат фабрикалардан. Сондықтан азыр сурасак, здравствуйте. Сколько стоит самый хороший колбаса? 1 килограммы балдын этинен жасалган колбасалар 37 самон экен. Азыр көрсөм. Аягандай сонун колбаса, да? Лепешка почем у вас? 2 самон. 2 самони. Спасибо, в следующий раз. Шашлык. Шашлык. Biz жигиттер шашлык жейли деп атабыз азыр. Можно, да? Не, просто мы для себя. Для себя. На 10 самон, по 7 самон. Можете подробно сказать, да? Вот, да, 10 самон, 10 самон, 10 самон. Есть по 7 самон. Сказали 2, 4. Biz hazır Xo'jand şəhərindən mına İsfara şəhərinə gelip oturan çağımız. Bunda Xo'jandga qaraganda biraz bundan kişinege şəhər. Endi hazır bunda biz Xitoyning Tojikistonning damlı tamaqtарын esepbidep turabız. Түштөнүн максатында. Достор, саякатты дагы biz уланта өрмөкчүбүз. Тажикстанга болгон саякатыбыз бүттү. Биз менен бирге болуңуздар.
Андықтан биздин Заман Пресс каналына коштуңуздар.